nze bisere bisinga nti amana awo nebuuza nti woba nga ovugira ku luguudo lwa luva Busiya kujja Kampala luva Mbale kujja Kampala ng'oli wa motoka ovuga ngendo mpanvu aye nga mafuta toganwa ku Beam Oils e Buseyi opposite SDA oganwaga kuba ni petrol station yonka mu Eastern Region erina Keya ni petrol station yonka mu Eastern Region erina machine zedikeberera emotoka ekiro ekiri kudiruma kodi wheel balancing kodi wheel arrangement kodi bichi bana wena itotole bya Beam Oils petrol station ili kitaba kusundira mafuta eno wona ku kasoda bakusundira mafuta eno wona ku budi Beam Oils petrol station yonka joino okutrustinga wali abana balina Keyawo nti baliwanga mafuta eno bakusimulira motoka ojo kuvaawo ngo ubwago jinaziza bunazi kale tu saving sente nga tu saving na ku Beam Oils amafuta agatambula engendo empamvu mu Eastern Region gali actually mu Uganda mona gali ku Beam Oils petrol station e Buseyi opposite SDA nesere kusinga okunirirawo kale wobanga ovugira ku luguudo lo nga tonwawo mafuta kablaza gerimba osubana okwidango ina company yo wakola nabo omukago basubuza na mafuta au Beam Oils petrol station ori kategera kati tienda weidu sota okobo tiakukobera birungi biri mu Eastern Region Beam Oils ni answer Beam Oils petrol station Buseyi opposite SDA ni answer joka nike modoka yo jeba jikebero tegere kiro ekirimu otavuga modoka ngesa eyuga yogemipira ate ngo omwana owa Beam Oils yakuletera ebyuma ebisubola okuta enankani yokuki ku line byabanga bitambula nga tibikankana ere modoka ekebera nebirore yakobera timunene eri kulwala kino eresero erina ebyuma bikukeberere motoka byakobera ebirore ebijiruma kale tunwaga amafuta trusting Beam Oils petrol station iganga Buseyi opposite SDA baba chabazinga fumvuwa ebyamba nebyanda obukedege bufwe